Welcome to KBM Review. Kani kalong kajing pentip syapi barok ki viewers jong kani ka YouTube channel. Baka KBM Review kalabat ya ka online telecast copyright jong barok kita ki film Khasi bat penar ya ki balak dep and upload kani ka channel. Kata kamut ka KBM Review kalalong try ya barok kita ki films. Don ki films ki balak penmihi damangi. Don ki films ki bangila syutiet na ki weipat ki producers. But don ru ki films ki bangila thiet na ki stockist centers. Namar ngila lap, but don kato kat ningut ki producers, ki bala di ya ka copyright jong ki films ki jong ki syaki stockist centers. But kita ki stockist centers, ki pelaj pajba ki CDs jong kita ki films. Kat ba mangipat, ngi thiet no ya ka online telecast copyright jong ki films na ki stockist centers. Te kungta, nga syukwa ban pensya ya pi ki pajba, ba ya ki no ki films ki bala dep an upload, bat ya ki ba on sa upload ru hakane ka channel. Ki day ki balak long try da ka KBM Review. Bat la dalap yano ba copy tu lani upload tu hakiwe pat ki YouTube channel ya kita ki films. Kin sa syak pershitom da ka badan kuna bat syak set patok kat bakum ka an jong ka copyright act. Ngi don kam ya ka jing kersan ka jong pi. Sngovha ban ya like ban subscribe bat ban ya comments ya ki jing sngo ki jong pi. Kublai shibun. Mati pan kre hitai tip emi mayo inga ba mem tau mai e berchang bayo pan em tha ma yang akre lang upi Kamuan kom krek wang mukrek karwi opi e ngama ngakla bo kre ang boiler e krek ya pile swe pi krek ni bah kan ni gi por kan ni duk wa thok duk wa jeler duk wa yu paisa ba dua le gi burgam ni tamut ngal amrap e krek thala de gi brusel kada sap thok pente ma la de bien pitang e kre nga kre stamo met wim sin kat e jing de yonga ngam em kwa thok kamothok ki te brupi la de ben bitang e nga siapa ma e kre nga to kada juru re kerpat pi pim telis dang pi krek yo khain noi pi ndum tu yo pachi sias ngi kaman krek pi toma kublis bun
Be, kemana udah yo korek belah. Ku beli cibun mo be. Kerkui nga. Ini haslah bertai. Ada cemole bekla penyoy nga kadak kam kejing snei. Ngalong be mem kwa awle yewani wasi. Wa awle duyo badani. Tangwa siang si obe. Usmat jengai pun nga. Konswet pun nga. To yang ada yobiang belai. Usmat lai pun ini naslah bertai. Chong hemon yang odon he. Hey konswet uim jenjar citom ucem ya le ukre citom yo dap yo na dong cha dong. Hey konswet uim jenjar citom ucem ya le ukre citom yo dap yo biang na dong cha dong. Hey konswet uim ketangi mensina di pihak ada pedang bunuh doh. Ilek cam ai wajia haduk kat ni yenga. Ilek mai bay woman haduk kat ni yenga. Ri dengan cara sama itu. Pun jibet dangam kamu. Yiem kami. Ama, dah nong paisa pianga. Yo otir yo kamu. We usia tengah itu api. Kam tu krem kamu nantu besam. Ngakan nim besa. Miok besa we kate. Tosap hinong ma kelir visin Suiam. Mstau tu hau ong besa. Hau pa krem yu honi we krem. Temen le bisa be wan tum. Men dum stem boy wan kre de wanga. Kateli boy sai sian pam kleng-kleng ni durm.
Ledem emiu ye happy ye kreo. Siapa nong ma? Ngatang cisteng. Legawai kuri. Maybe I was sick bande. Hawa mem paisa 1 pan paisa. Mem paisa chim dung ni san pha tang ka. Chim phi đi lại. Ta chim nong. Ha. Chim mo bệt. Hai pia sep ai kreo. Be han bia sep ai kum sep ama. Karwi le ukrele. Msi sok nga. Hadu kat ni mo. Sep ai por senrang o. Han ada mana hadu kat ni le. Mho kon ran dia na. Tuan ba as pram. Kamanu le kat tuyu thok na la mai. To be ya la tia nga. Tega benan yo kau slap aku itu. Kau lah jangan teh. Pirang kres tu ngarang lah. Hai kena. Teh kamu dapat tai fitin yung. Kamu dapat senyap tu wima tu orang bahagia tu kamu peram tene tu hek spak bah tu melik wa kesni sajan jolai pai kreu cheni thau tegar kam te kate antat toy por dejan ku ni siapa tak bahagam ni ne ti hier no ni negeri ti yang no hai tai siao ngam la ya ngai ni chong Oh, tai. Move. Lekso menga, ni daw. Poisa. Pusai kata. Mana dah haspa? To ni. Lada hem hele, ye betai be. Ade pene me. Ade leta. Paralog bait lada pia internet iki program ki bang ya pen i hang ne nga kerpat jur ya phe ba phen ya ai ka jing kershan ka ba pura ka jong phe da ka ba like but share ya kane in sa ya shem biang ha ka wai pat ka episode khuble shibun khuble shi hajar ngo